El Secretario do Departamento de Turismo, Wanda Tulfo Teo, amo elia cada especial visita y huésped de honor durante el main program del Zamboanga Hermosa Festival 2016, que conducina Paseo del Mar ayer tarde. Durante su mensaje y a la bel oficial con el Zamboanga Hermosa Festival que todo el año ta celebra el ciudad de Zamboanga. Según Conteyo, un tradición del ciudad de Zamboanga que debe hacer en grande el mga zamboangueños, especialmente que dale también mira el fuerte fe del mga vivientes del ciudad con el Nuestra Señora la Virgen del Pilar, quien permita ampara con el ciudad. Let me congratulate you, the people of Zamboanga, for this marvelous annual event that is loved by all. This fiesta is a point of pride for the country. You should be proud of. Según pa Conteyo, mucho cosas el que debe amar na ciudad de Zamboanga, igual el vibrant cultura de el mga sabroso comida igual al curacha, el 600 species del mga orchids y el mismo hermosura del ciudad. Si Teo ya habla ta alabaele con el ciudad de Zamboanga, hindi lang como un alto oficial del Departamento de Turismo, sino como un antes residente del ciudad. I can personally vouch for the nearly endless offering of Zamboanga, not as a secretary of tourism, not just a visitor who enjoyed the beaches and the colorful vintas many times in the past, but as someone who lived in Zamboanga, who studied here during my teenage years. Although I'm not officially a Zamboangueña, the City of Flowers helped me form into the person I am today. Como un secretario del turismo, ya habla si Teo, kay puede pagayot mas mejora con el turismo del ciudad de Zamboanga. Ta prepara según él ahora un tourism program que puede man highlights el stream de esta región y del ciudad de Zamboanga. We aim to connect many destinations into one experience, and the 5 F's, Fit, Fun, Family, Farm, and Faith, guide our priorities in creating new and specific types of tourism opportunities like faith tourism. For example, your Zamboanga Hermosa Festival can be part of the faith tourism segment. Imagine this, in a possible partnership with Portugal, the Philippines, and in particular, the people of Zamboanga. We'll connect our old churches and festivals in a pilgrimage trail along with the historical tours, especially the ASEAN market. In this way, Zamboanga not only serves as a beautiful pillar of the past, but it can also lead a way to the new path of our country, helping create the future of tourism in the Philippines. Y recogniza también si Teo con el esfuerzo del gobierno local por el successful celebración del Zamboanga Hermosa Festival 2016. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.